Elame akkasin jedha banke erge sagale sakkabakaka salphachuu kee warreegan salphiseen si dhaabbachiisa eebba walakka waluma naagaba hela alakoo si fallaadhe lubbuu koo si ficinaacha koottee boontuute rifeensa kee lakkoomsaan an beeka kan si tuute gartuu kootti buute Galeen waaqayyo gooftaa hoo dubbatu akkas jedhee dubbata. Macaafaa seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 1. Abrahaam nama waggaa 99 yeroo ta'etti waaqayyo isatti mul'ate ani Elshaadaayidha. Elshaadaay jechuun waaqayyo isa hunduma danda'u jechuudha. Balleessaa kan hin qabne ta'ee fuula koo dura deddeebi'i jedha. Oduu gammachiisa hordoftoota miidiyaa fuuraa online churchii hundaaf waldaan guutuu wangeela Elshaadaay online church hundeeffama waggaa 5ffaa ishee sababeeffachuun gaafa guyyaa eebla 14 amma 17 bara 2023 akka lakkoofsa Awurooppaatti guyyaa 3f kan turu konfiraansii hafuuraa guddaa qopheessitee jirti. Guyyaa kana namoonni waaqayyo bara kana saba isaa biyyaaf dibee kaase abbaa hafuuraa waldichaa nama waaqayyo soortuu caalaa hundeessituu waldichaa raajii Asteer soortuu Tasfaayee raajii Warqinaa barsiisaa wangeelaa Dajanee raajii Imnatu raajii Aklilu raajii Wandee raajii Diinaa'ol raajii Lammeessaa raajii Taariku raajii Ijjiguu raajii Yohaannis raajii Birhaanuu raajii Wuddee hojjetaa wangeelaa Biraanuu hojjetaa wangeelaa Fiqruu hojjetaa wangeelaa Doktoree hojjetaa wangeelaa Tarrafe hojjetaa wangeelaa Diittaa hojjetaa wangeelaa Adaanaa raajii Boontuu nama waaqayyo Magartuu nama waaqayyo Maskaram nama waaqayyo Maartaa nama waaqayyo Faanosee nama waaqayyo Galaanee nama waaqayyo Gannat nama waaqayyo Tigist faarfataa Asaffaa faarfataa Rattaa faarfattuu Masii faarfattuu Magartuu faarfattuu Asteer faadha. Maal kana qofare guyyaa kana waldoonni saganticha irratti argamanii eebba waaqayyo qooddatan waldaa tokkummaa Maanu'eel Itoophiyaa online church waldaa Faajjiin Moo'icha Keenyaa Wangeelaa idil addunyaa waldaa garee dibata araara waaqayyo online church waldaa tokkummaa dhiiga Iyesuusiin dhufee online church waldaa Elshaadaay online church waldaa humna hafuura qulqulluu online church waldaa amantaa Rehooboot dhugaa addunyaalessaa online church waldaa Yesuus gaafii keenyaaf deebidhaa online church waldaa Yerusaalem haaraa online church waldaa Amaanu'eel Yesuus fannoo keenyaa jala barri jireenya koo online church waldaa hundeen keenya Kiristoosii online church faa saganticha irratti argamanii eebba waaqayyo ni qooddatu. Maal kana qofare guyyaa kana wangeelli waaqayyo humnaatiin lallabama waaqayyo waaqeffannaadhaan ni waaqeffatama dhukkubsattootaaf ni kadhatama namoonni sagalee raajitiin ni jajjabeeffamu. Maarree dhuftanii qooddattoota eebba waaqayyo akka taatan jaalala Kiristoosii sin beeksisna. Iddoon argama keenya karaa online WhatsApp irratti waldaa guutuu wangeela Elshaadaay online church keessatti nu argattu. Odeeffannoo dabalataaf bilbilli keenya duwwaa 930 74 duwwaa 75 yookaan duwwaa 946 58 19 nu argachuu dandeessu. Iyesuus Kiristoos har'as boruስ amma bara baraatti sanuma እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ከቁጥር 1 አብርሃምም የ99 ዓመት ሰው በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር ለአብርሃም ተገለጠለትና እኔ ኤልሻዳይ ነኝ በፊቴ ተመላለስ ፍጹምም ሁን ይላል። የምስራች የመንፈሳዊ
መንፈሳዊ ሚዲያ ኦንላይን ቸርች ተከታታይ በሙሉ የጉቱ ወንጌል ኤልሻዳይ ኦንላይን ቸርች የቤተ ክርስቲያኒቱ 5ኛ ዓመት ምስረቻን አስመልክታ ከግንቦት 14 እስከ 17 2023 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ለ4 ቀን የሚቆይ ታላቅ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ አዘጋጅታለች። በዚህ ቀን እግዚአብሔር ለምድሪቱና ለሕዝቡ ቀብቶ ያስነሳ የቤተ ክርስቲያኒቱ መንፈሳዊ አባት የእግዚአብሔር ሰው ፓስተር ጫላ፣ የቤተ ክርስቲያኒቱ ምስራችት የእግዚአብሔር ሴት ነቢይት አስቴር፣ ፓስተር ተስፋዬ፣ ነቢይ ወርቁ፣ የወንጌል አስተማሪ የእግዚአብሔር ሰው ደጀኔ፣ ነቢይ እምነቱ፣ ነቢይ አክልሉ፣ ነቢይ ወንዴ፣ ነቢይ ዲናኦል፣ ነቢይ ለሜሳ፣ ነቢይ ታሪኩ፣ ነቢይ እጅጉ፣ ነቢይ ዮሐንስ፣ ነቢይ ብርሃኑ፣ ነቢይት ውዴ፣ ነቢይት ቦንቱ፣ ወንጌላዊ ብርሃኑ፣ ወንጌላዊ ፍቅሩ፣ ወንጌላዊ ዶክተሬ፣ ወንጌላዊ ተረፈ፣ ወንጌላዊ ዲታ፣ ወንጌላዊ አዳና፣ እግዚአብሔር ሴት ገነት፣ ሴት መገርቱ፣ የእግዚአብሔር ሴት መስከረም፣ የእግዚአብሔር ሴት ማርታ፣ የእግዚአብሔር ሴት ፋኖሴ፣ የእግዚአብሔር ሴት ገላኔ፣ የእግዚአብሔር ሴት ትግስት፣ ዘማሪ አሰፋ፣ ዘማሪ ረታ፣ ዘማሪት መሲ፣ ዘማሪት መገርቱ፣ ዘማሪት አስቴር ናቸው። ምን ብቻ በዕለቱ ተገኝቶ የእግዚአብሔርን በረከት የሚካፈሉ ቸርቾች የቶኩማ አማኑኤል ኢትዮጵያ ኦንላይን ቸርች፣ የፋጂን ሞይቼ ኬኛ ወንጌል ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን፣ የእግዚአብሔር የምሕረት ቅባት ግሩፕ ኦንላይን ቸርች፣ የቶኩማ ዲጌ ኢየሱስን ዱፌ ኦንላይን ቸርች፣ የኤልሻዳይ ቤተ ክርስቲያን ኦንላይን ቸርች፣ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ቤተ ክርስቲያን ኦንላይን ቸርች፣ የአመንቶተ ሮሆቦት ኡጋ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን፣ የኢየሱስ ለጥያቄያችን መልስ ነው ኦንላይን ቸርች፣ የኢየሩሳሌም ሐራ ኦንላይን ቸርች፣ የአማኑኤል ኢየሱስ ፈኖኬ ጀላ በር ጅሬኛኮ ኦንላይን ቸርች፣ የሁንዴን ኬኛ ክርስቶስ ኦንላይን ቸርች ተገኝቶ የእግዚአብሔርን በረከት ይካፈላሉ። ምን ብቻ በዕለቱ የእግዚአብሔር ቃል ባይል ይሰበካል። እግዚአብሔር በዝማሬ ይመለካል። ለታመሙት ይጸለያል። ሰዎች በትንቢት ቃል ይጽናናሉ። ስለዚህ ሁላችሁም መጥታችሁ የክርስቶስ በረከት ተካፋይ እንድትሆኑ በክርስቶስ ፍቅር እናሳውቃችኋለን። አድራሻችን ኦንላይን ላይ በዋትስአፕ የጉቱ ወንጌል ኤልሻዳይ ኦንላይን ቸርች ውስጥ እንገኛለን። ለበለጠ መረጃ ስልክ 0930 740075 ወይም 094658 1992 ታገኙናላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ነገ እስከ ለዘላለም ያው ነው።